Ćao svima, peace, lijep pozdrav. Nadam se da ćete uživati u današnjem videu. Odlučio sam napraviti današnji video na temu kako je to živjeti u Njemačkoj. Kao što vidite, trenutno se nalazim u Berlinu i na samoj lokaciji koja obilježava njemački narod. Tako da mislim da nije bilo boljeg mjesta za ovaj video. Ovaj video također neko moje obećanje mom dobrom prijatelju Mahiru Sjami u Sarajevu, kojeg ovom prilikom pozdravljam i želim mu sve najbolje. Lijep pozdrav za tebe, prijatelju moj dragi. Nadam se da ćeš uživati u videu i nadam se da ćemo ubrzo piti u kafu, valjda negdje dole u Bosni, jel, u Sarajevu ili ovako. Kako je to živjeti u Njemačkoj? Prilikom govora i iznošenja dakle same teme, vrlo vjerovatno da će se dotaći nekih tema koje su sad trenutno usko vezane za ovu temu, a to je kako je živjeti u periodu koronavirusa u Njemačkoj, i možda još nekih tema koje su usko vezane za posao u Njemačkoj, ali gledat ću da bude što kraće i neću širiti puno. Mislim da bi najbolje bilo da za ljude koji ne znaju i koji ne prate mene, ne znaju ko sam ja, da kažem nešto o sebi, tako da imaju neki uvid u samu priču, ko sam ja, šta sam, odakle dolazim i tako dalje. Moje ime je Denis Paunović, dolazim iz Donjeg Vakfa iz Bosne i Hercegovine. Imam 37 godina, trenutno živim u Berlinu, u Njemačkoj. U Njemačku sam došao prošle godine u 5. mjesecu. Tako da sam nepunih 10 mjeseci sam tu. Na početku mi je bilo malo teško i navice i svašta nešto. Jednostavno drugčiji je način života, drugčiji sistem. Međutim, nije mi trebalo baš puno da se brzo naviknem na čari Njemačke, jel? Došao sam preko našeg čovjeka, kao i većina naših ljudi, jel, koji, to je neka prva stepenca koja se mora jednostavno prijeći da bi se došlo u Njemačku. Skoro je pa nezaobilazna. Jedino ako imate neku ludu sreću, onda je zaobilazna. Jer jednostavno Njemci nisu svjesni toga da oni vama mogu izganjati papire i u vašoj zemlji i čekat na vizu i tako te stvari. Nisam bio zadovoljan sa svojim poslom gdje sam radio. Radio sam tamo neka 2,5 mjeseca kad sam donio čvrstu odluku da želim dati otkaz, da ne želim više raditi, iako sam imao jako dobru platu. Ali jednostavno uslovi mi nisu odgovarali i ti neki međuljudski odnosi mi nisu odgovarali. Jednostavno nismo se našli u razgovoru i u poslu i nismo pasali jedno drugom. Sasvim normalno, fino smo se razišli. Ja sam dao otkaz. Tad sam dakle čvrsto odlučio da ću se vratiti nazad za Bosnu i da ću tražiti neku drugu priliku, da nađem neki drugi način kako da dođem u Njemačku da živim. Od svega toga što se izdešavalo, u međuvremenu sam saznao da u stvari taj neki moj otkazni rok koji ja još trebam odraditi kod gospodina i poklapa se sa neka 3,5 mjeseca platnih lista, što je sasvim dovoljno za produženje druge vize. Međutim, to sam tek naknadno saznao, jer mi niko to nije htio reći da je to moguće. To sam sam saznao i donio sam odluku da u stvari želim ostati. Tu sam imao jednu veliku sreću, jer sam imao svog prijatelja, kuma u Berlinu,
koji je već tu bio 2 godine, on radi kao medicinar i htio sam ga pozvati u ovaj video da i on malo nešto kaže vezano na ovu temu i da se usporede te neke, da se napravi neka paralela između mene i njega, jer on radi u medicini, a ja radim u ugostiteljstvu. Vrlo je, ali je teško pošto on radi. On još uvijek radi, iako je ovakva situacija kakva jest, on još uvijek radi. Ja trenutno ne radim već mjesec dana, a jučer mi je plata legla na račun. Toliko o životu u Njemačkoj. Zanimljivo. Došao sam tu u Berlin, za 15 dana sam završio apsolutno sve papire od stana, prijave do samog pronalaska posla. Nije mi bilo teško, zahvaljujući nekim mojim mjestima gdje sam radio u svom životu i koliko dugo radim u ovom poslu. Međutim, problem je bio sa vizom, opet dugo se čekalo. Ali eto, na kraju sam i to pogurao, da sad ne pričam o tome, pošto nije o tom tema. Pogurao sam i to na naš neki balkanski način, jel, glavom kroz zid pa šta bude. I na kraju je upalo, jel. Sada da kažem nešto vezano na sam posao i život u Njemačkoj. Kao što vidite, u Njemačkoj trenutno nema para na granama, pošto su ljudi sve obrali, počinje nova sezona, pa sad će to narast. Kao što ljudi misle da je loše, jel? Ili da je dobro. Gledat ću da kažem onako kako stvarna i realna situacija jest. Imao sam prijatelje koji su živjeli vani, koji su dolazili redovno u Bosnu i Hercegovinu, posjećivali svoje porodice i prijatelje, jel? S kojim sam razgovarao. Od svih tih mojih velikih prijatelja, puno ih ima, samo njih 5 su u stvari bili prave osobe koje su mi govorile: slušaj prijatelju, nagni ga što prije, tamo je život. Svi ostali su apsolutno govorili tu priču kako ne rastu pare u Njemačkoj na granama, kako nije bajka u Njemačkoj i tako te stvari. Bajka realno nije nigdje u svijetu. Ne postoji mjesto na ovoj planeti gdje je bajka. Ali postoje mjesta koja su jako puno bolja za život. Kasnije ćemo i to utvrditi kada budemo pričali o životu u Njemačkoj u vrijeme koronavirusa. Jel? Moj posao trenutno koji radim u restoranu u samom centru Berlina na Aleksandar-placu. Tim s kojim radim su fenomenalni ljudi. To je jedan apsolutni vrh profesionalizma i jako dobrih ljudi. Samim mjestom gdje radim sam prezadovoljan. Mjesto je fantastično. Plaća mi je, neću reći da je predobra. Neću reći da je predobra jer uvijek nekako ljudi kažu da predobra bi bila kad bi bila 10.000 eura mjesečno. Tad bi bila predobra. Sad mi je sasvim normalna i sasvim je ok i čak mogu i uštediti dosta novaca, što mi je ono najbitnije od svega, da ja mogu odviti neki svoj film kasnije koji ja želim da odvijem. Plata mi je, neću tačno da kažem kolika je, ali je preko 1000 eura. I naravno opet zavisi od sati koliko radim u mjesecu. Još jedna jako bitna stvar, pošto ja radim u ugostiteljstvu, ja imam jako puno bakšiša. Čak jednu platu pored plate svoje imam bakšiša, što je više nego fantastično, jel? Jer u drugim branšama su plate malo bolje, ali nisu tako, da kažem, taj bakšiš je u stvari neoporeziv novac.
samim tim je i puno bolji od bilo kojeg oporezivog novca. Ma koliko on bio visok, što više novaca dobijate, sve vam više porez skida. Šta je još bitno da kažem? Moj posao koji radim 5 dana u sedmici, 2 dana odmaram. Svake sedmice, apsolutno svake sedmice 5 dana radim, 2 dana odmaram. Ti 5 dana koji radim 8 sati i imam na izbor da li želim ostati duže ili kraće. Personalni izbor. Da li ću ja raditi 9-10 sati ili ću završiti kad bude 6. sat završio na poslu. Znači 6 sati danas sam odradio, ode kući spavati. Nisam nešto za posao i eto. Još je jako bitno da se spomene tu ta 2 dana slobodna, ali ne može mašiti sedmica da nemaš 2 dana slobodna. Jednostavno, 2 dana moraš zakonski odmarati. Što je nešto što sam čitav život ganjao, u svom životu sam ganjao taj neki model da radim 5 dana, da 2 odmaram, da ta 2 imam za sebe, da iskoristim, da sebe maksimalno koliko mogu. U tom periodu, iako mi od posla ne treba odmor, jer ga radim iz ljubavi, da se sebe unaprijedim i da se poboljšam i da radim na tom nekom snu svom koji ja imam u svojoj glavi fiksiran. Još je bitno tu da imam godišnjeg odmora 26 dana. Naravno tu ti 26 dana se ne računa ti slobodni dani. To su samo 26 dana radnih godišnjeg odmora. Na ti 26 dana dođe nekih 16 do 20 dana neradnih dana, jel? Ti vikenda koji se naberu. Dakle, piše vam se 5 dana godišnji odmor, onda ste 2 dana slobodni i od godišnjeg odmora. Tako da godišnji odmor u suštini izađe nekih 40 i nešto dana koji ja mogu koristiti u dogovoru sa svojim šefom kad ja želim. Jako mi se sviđa jer smo fleksibilni i sviđa mi se druga stvar što radim sa Njemcima i sa strancima. Ljudima koji su došli iz Japana, ljudima koji su došli iz Palestine, ljudima koji su iz Kanade i tako dalje. Zamislite, ima ljudi iz Kanade ovdje da radi. Jako zanimljivo. Još šta je bitno tu reći? Ljudi su neopisivo drugačije postupaju prema vama. Jednostavno, naši ljudi nisu zlobni, nisu loši, nego daju sebi za pravo da mogu raditi ono što se radi na Balkanu. Jer misle da taj mentalitet funkcioniše i dalje. Lično kod mene nikad nije funkcionisao ni kad sam bio u Vakufu, a kamoli da funkcioniše negdje u svijetu. Nikad sebi nisam dopuštao neke stvari ili da me neko spusti ili omalovažava na bilo kakav način. Sve mišljenja sam tog da se sve može finim riječima i finim govorom i dogovorom riješiti. Međutim, uvijek se nekako desi neke stvari koje mi ne želimo u životu, jel? I to je sasvim normalno. Nije korona, mamim. Joj, doćemo i na tu temu. Šta je još bitno reći? Siguran sam u svom životu. Sad da kažem siguran posao, imam siguran posao i ako ga izgubim, lako ću naći drugi. To mi je najmanji problem. Imam zdravstveno, penziono, socijalno i sva moguća osiguranja koja su moguća u životu da se osigura čovjek, imam osiguranja. U Bosni i Hercegovini sam radio 17 punih godina, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj sam radio punih 17 godina. Od tih 17 godina ja imam 2 godine i 3 mjeseca radnog staža.
a u Njemačkoj sam 10 mjeseci i imam punih 10 mjeseci radnog staža. To je isto jako bitan podatak. Odem doktoru, ne moram ništa da platim. Odem kod zubara, ako je neki manji popravak ili ako je vađenje zuba, apsolutno se ništa ne plaća. Plaćaju se lijekovi koji su u odnosu na platu koju primam žalosna je cifra. Jako je niska. Što se tiče hrane, hrana u Njemačkoj je ili iste cijene kao i u Bosni i Hercegovini ili je niža. Skuplje stvari koje su ovdje skuplje od Bosne i Hercegovine su cigarete, alkohol i tako te luksuzne stvari. Sve ostalo je jeftinije. Sve ostalo je puno priuštivije, a plate su puno veće. Sad za primjer da danem, recimo meni u Bosni i Hercegovini dođe račun za struju negdje oko 50 i nešto maraka. A ovdje račun, i to je jednosoban stan, ne može se nazvati ni jednosobnim, ali hajde. A ovdje za dvosoban stan nama dođe struje 80 maraka. 80 maraka. Pa to se ne može uporediti. Jer plata u Bosni i Hercegovini je 200 eura, nekom je i 300, ali to su sarajevski slučajevi. A prijatelju moj ovdje je preko 1000 maraka. Preko 1000 eura, pardon. Još uvijek računamo markama. Vrlo vjerojatno zbog ovog videa, jel? Šta je još bitno tu pomenuti? Od kad sam došao, još nijednom nisam bio da sam bio bez nečega što želim u životu. Šta god poželim, prohtijem se, odem, kupim sebi. Da li bila to odjeća, obuća, stativ za kameru ili neki bilo koja druga stvar, mogu to sve priuštiti. Mogu svojoj porodici poslati novaca. Mogu svojoj porodici poslati novaca svaki mjesec. Još vrlo bitna stvar, ja ovdje sad trenutno živim s kumom i mi polovimo taj stan, popola ga plaćamo i neizmjerno sam mu zahvalan. Znači, do kraja života se tom čovjeku neću moći odužiti za neke stvari koje je učinio za mene u životu. Ali jednostavno moram ići dalje. On isto tako je oženjen. Ja sam mu bio kum, jel? I njegova žena isto tako treba, ako Bog da dođe ovdje i da nastave svoj život ovdje. Ja tražim sebi novi stan. Želim da živim sam. Malo ću ga više plaćati nego sada, ali opet ću to sasvim lagano i ležerno priuštiti od svoje plate. Kako mi je drago što pravim ovaj video za sve one, pa hajde reći slobodno šupke koji su govorili pa znaš ne valja tamo, pa znaš ne. Ovo je ljudi, zemlja snova za ljude koji voli rad, hoće rad, želi rad i želi postići nešto u životu. Kogod ima takav cilj i kogod ima takvu ideju sigurno ne može promašiti ovdje. To je definitivno. Sad ne govorim da se pravi neki masovni egzodus iz Bosne i Hercegovine, ali drugim riječima da. Jer ljudi, uzmite samo na vagu, stavite jednu stvar, dole se patite, nemate novaca. Ako ću se patiti, sad ću staviti ovo patiti pod navodne znake u tuđem svijetu. Prošao sam kroz to, znam kako je se patiti u tuđem svijetu. Ovdje se ne osjećam tuđim svijetom. Ne osjećam se ni Njemcem, vala nešto sada specijalno, osjećam se kao svoj, osjećam se bosanski, Bosanac sam i dalje, pričam sasvim normalno bosanski, ne miješam ga s njemačkim jezikom, to dvoje razlučujem. Ponekad ubacim neku riječ, ali to su tipa kao što radimo sa engleskim jezikom fun,
imamo svoje fanove ili tako te gluposti, joj cool mi je to. Jednostavno ponekad se iskoristi riječ jer živiš u takvom podneblju gdje se 24/7 govori. Ali mi je glupo kad se nađem sa nekim ko sasvim tečno govori bosanski, srpski, hrvatski, nebitno. I da sada ubacujem njemačke riječi, to mi je isto van svake pameti. Da se vratim što se tiče stana. Stan, prosječna cifra stana u Berlinu iznosi jednosobnog stana 500 eura. U zavisnosti da li je namješten ili nije namješten i u zavisnosti kolika je kvadratura, kako je grijanje i tako te stvari. Sad, ajde da se vratimo na ovu temu, ali prosječna je 500 eura. Dakle, imate stanova od oko 600 eura, imate stanova po 300 eura, 350 eura. To je malo dalje, malo je, ajde kažem, nije teže naći, ali jednostavno nije ni lagano, ali sve što čovjek traži i nađe. To je neupitno. Još niko se nije našao koga nije našao. Sad vi uzmite u obzir da imate platu preko 1000 eura, a plaćate stan 350, pa neki 500. A da ne govorim gdje mi je bakš. Taj stan, ne da ne osjeća čovjek, jednostavno osjeti se on. Ali živiš u centru Berlina. Ne na selu, nego u centru Berlina. 15 minuta sam od posla, što je sasvim fantastično, jer mi je posao u samom centru Berlina. Berlin je ogroman grad, znači strašno velik grad. U promjeru ima oko 40 km, pa vi sad zamislite. Šta je još bitno reći vezano na ovu temu? Da, hrana. Odem u trgovinu, kupim otprilike za nekih 50 eura, 50-60 eura otprilike hrane, mesa, šta mi treba? Voća, slatka, grickalica, svega. Znači dođem kući sa 3-4, nekad 5 punih kesa za 50 eura i jednostavno ne mogu to natrpati u frižider skoro sve. I to bude otprilike 7 do 8 dana nama dvojici. Što se tiče hrane u kući, jer ja kuham, ja znam kuhat, od malena sam naučio kuhat, jer stalno putujem po svijetu, živim sam, to mi nije problematično. Dakle, pored toga mi još potrošimo izvan stana vrlo vjerovatno nekih, ajde da kažem, 200 eura, neki 300. Znači nas dvojica smo za mjesec dana potrošili 500 eura. Znači 50 eura po sedmici, 200 eura plus ti neki 200-300 vani što potrošimo, to je 500 eura. Nas dvojica smo potrošili 500 eura na hranu, ali luksuz. Sad kad kažem luksuz, znači nema momenta kad sam ja pomislio jedem se lubenca, aj ne mogu je kupiti. Ili jedem se Kinder Bueno, ili Magnum, ili nebitno bilo koji sladoled, ili pizza, ili šta poželiš. Znači još se nije desio moment kad sam ja došao u situaciju da želim nešto, a ne mogu sebi to priuštiti. Bio sam bez posla 3 mjeseca. 3 puna mjeseca sam čekao vizu. 82 dana. Tu drugu vizu koju sam čekao, koju sam ganjao.
Ti 82 dana sam živio od para koje sam imao na svom računu. Imao sam neku malu minornu pomoć tog svog kolege i naravno svoje porodice, ali to je bio period od 10 dana kad sam ja ostao već bez zaliha svog novca koji sam imao na računu, koji sam zaradio ovdje za 3 mjeseca, 3,5 mjeseca. I u tom periodu nisam došao u situaciju da kažem jao, jedem se nešto, a nisam to sve mogao priuštiti. Dakle, sasvim lijepo se može živjeti ko ekonomiše, ko zna ekonomisat. Sad ako ćeš bogam šetat po McDonaldsima apsolutno svaki dan, možeš i to sve priuštiti sigurno, ali onda kod kuće je jasno da po dan da nećeš imat ništa, jel? Jer jednostavno su tako cifre napravljene i u McDonald'su i u tim luksuznim mjestima, jel? A što bi išao u McDonald's kad recimo u mom restoranu, meni lično je hrana upola cijene, kao uposleniku. Moji prijatelji, svi da dođe 5 ljudi sa mnom sjedne i jedemo, svi ja plaćam, upola mi je cijene. Znači, apsolutno nije puna cijena, ali sve. Piće, hrana, sve. To su neke lijepe privilegije koje možeš imat kad dođu ti prijatelji pa izvedeš i znaš pa kažeš, vidiš kako mi je lijepo. Da li mi je lijepo u Njemačkoj? Nije mi lijepo u Njemačkoj. Fantastično mi je u Njemačkoj. Ne može mi biti ljepše, hvala dragom Bogu na svemu. I trudio sam se za ovo i borio sam se za ovo i drago mi je što sam uspio. Naravno, još uvijek tu nije kraj. Svaki dan je borba. Ali neću sigurno odustati i ne želim da odustanem nikad u životu. Nisam bio taj koji odustaje, neću ni sad. Za sve moje prijatelje koje nisam spomenuo u ovom videu, to ćemo nekako na kraju. Želim se i njima zahvaliti zato što su bili nekako iskreni prema meni, što su mi rekli u stvari kako situacija stoji. Da li ima još nešto da se da, izlasci, noćni život i tako te stvari. Dakle, ljudi, izađete u kafić, izađete u diskoteku, ležirno, opušteno, normalno, sa svojim društvom, bez svog društva, kako god želite. Uzmete sebi piće. Čak i taj noćni izlazak, apsolutno svake sedmice se može priuštiti. Apsolutno svake sedmice možete sebi priuštiti da izađete i potrošite 20-30 eura. I noćni život imate. Kad ne radite, preko dana bez problema možete otići na kafu. Čak i danima kad se radi, stignem otići uvijek na kafu, a imam obaveza, znači sebi sam natovario obavezama od teretane jezika i tako ti stvari. Stignem i na kafu, jel? Otići kad želim. Šta je još jako bitno? Noćni život je fantastičan. Osobe ovdje su puno otvorenijeg tipa, nisu kao u Bosni i Hercegovini zatvorene. Dakle, ovdje nema primadona koje čekaju da im se priđe. Ovdje sasvim normalno i cure prilaze momcima, što je sasvim ok. Naravno, u našim lokalima to nećete nikad vidjeti, zato što jednostavno naš mentalitet je takav. Mi smo ljudi kad dođemo u kafić, odmah cigle oko sebe, izgradimo taj zid, niko nas ne vidi, ne čuje i boli nas briga. Iako smo jako socijalan narod, jel? Ali to mi je upečatljivo bilo što kad sam došao u Njemačku, djevojke su prilazile meni. To mi je bilo ne čudno, to mi je bilo sasvim normalno. Čak u mojoj glavi tu stoji da ako ti se neko sviđa, što ne prići? Ko kaže da ćeš se ti poniziti time što ćeš prići? Ko kaže da imaš manje vrijednosti ako ćeš ti prići? I naravno, bitan je način na koji ti prilaziš.
Znači, ipak tu imaju neke stvari koje se moraju savladati prije svega. To mi je bilo zanimljivo, strašno. Ima tu još dosta stvari koje su mi zanimljive. Ljudi su otvoreni strašno ovdje, sa njima se može i razgovarati i sve. Poprilično su hladni, nisu emotivni toliko koliko smo mi, ali su uvijek otvoreni za sve. Za razgovor, za savjet, za bilo šta. I onda puno ljudi jednostavno ima iz svih krajeva svijeta koji su došli više napaćeni i onda visok je nivo tolerancije jer ljudi znaju kakav u suštini život treba da bude. Ja kao dijete koje je preživjelo rat, meni je ovdje san snova za živjet. I da se dotaknem sada još teme vezane korona u Njemačkoj, jel, i za vrijeme, kako je živjeti u Njemačkoj za vrijeme korona virusa. Kao što vidite, evo sad trenutno park je pun ljudi. Iako sunce već zalazi, još uvijek ima ljudi koji sjede, ljudi jednostavno normalno šetaju, ljudi jednostavno normalno trče, ljudi jednostavno normalno vode svoj život. Ne radi se, dosta firmi ne radi, dosta je svega zatvorilo, restorani, diskoteke, kafići. Međutim, život sasvim ide normalno dalje. Ima firmi koje i dalje rade, ima pogotovo medicinari rade i dalje, ali medicinari će eto biti sve jedna osoba u Njemačkoj će biti plaćena 1500 eura bonusa od države za rad tokom ovog perioda. Ja već mjesec evo pun, a planira se još možda i da nećemo raditi. Jučer sam dobio platu na račun i ovaj mjesec ću dobiti platu na račun, a neću raditi nikad. To je bio dogovor njemačke vlade, odnosno biroa, koji će platiti 60% sume od plate cjelokupne, a ovi ostali 40% što ostane, 60% od tih 40% će platiti firma. Tako da neki procenat izađe 80 nešto posto plate dođe na račun. Ovaj mjesec, pošto smo radili neki početnih par dana, moja plata je bila umanjena za neki 8%, nije ni 8%. Iduća će vrlo vjerovatno biti umanjena za ti nekih 15-16%, međutim ne radim nikako, a primam plat. Eto kako je živjeti u Njemačkoj. Dakle, medicinari će isto dobiti bonus. Ljudi sasvim normalno žive, distanca se drži, to je sigurno, ali ljudi su ovdje kulturni, razumiješ? Ljudi kad ovdje izađu u kišu, u svoj lakat i kašlju u svoj lakat, nisu da kašlju i kišu po vama i po vašem licu. Odstojanje se drži, ali sve ostalo sasvim normalno funkcioniše, dakle nema neki rigoroznih zabrana, nema takvog tipa uopšte. Kao što je to slučaj na Balkanu, koliko čujem, čak sam čuo za slučaj gdje je policija došla ispred kuće i javlije koja je ispred te kuće gdje se djeca igrala i da djeca moraju ući u kuću, kao zbog situacije koja je u svijetu. Ima tu tako, to bi se moglo diskutovati do sutra. Virus naravno postoji i sigurno postoji, to nije šala. Ali nije ni tako ni blizu smrtonosan i opasan kako ljudi tvrde. Zašto? Pa kao što vidite, razlika po zemljama je sve od zemlje do zemlje. Recimo, Njemačka ima 70.000 oboljelih od koronavirusa, a svega 2.000 ljudi je umrlo. Šta to kaže? Pa ovaj sistem ovdje, medicinski sistem, ne može da bude bolji. Ljudi znaju svoj posao, znaju liječiti, znaju šta treba raditi i kako to treba tretirati.
Dok recimo u Italiji je skroz drukčija situacija. Iz Italije imamo informacije kako uopšte pogrešno su ljudi tretirani, pogrešno su liječeni, a smrti su se pripisale koroni. No to je totalno nebitno, jel? Ja nisam ekspert da ulazim u te teme i tako te stvari, ja dobro znam za sebe šta, kako i gdje. Napravio sam već jedan video vezan na temu korone i vrijeme će najbolje pokazati kakva je situacija. Kako je živjeti u Njemačkoj vrijeme korone, sasvim normalno izađem, evo snimam video bez ikakvih problema u parku. Niko me neće pitati šta radim, što radim, zašto radim ili gdje sam, ko sam, šta sam i tako te stvari. Mislim da sam poprilično pokrio tu cijelu temu vezanu na kako je živjeti u Njemačkoj, jel? Ako ima nešto što sam zaboravio, slobodno pitajte, komentaršite, rado ću vam odgovoriti. Nemam neki skriveni tajni. Za sve ljude koji vole rad, žele rad, ljudi dođite ovamo, izborite se, ganjajte bilo kako, kopajte rukama, nogama, godinu, 2, 3 ako treba, ali da dođete, kad dođete, onda je bajka. Ono s čim ćete imati problema, kao i svi ljudi, naravno jezik naučiti, tako te stvari, ali znam ovdje osobe koje govore engleski jezik, imaju posao, ne znaju ni abecedu njemačku. Znači, šta dalje? Evo u Berlinu sa mnom rade 3 osobe koje govore engleski i sporazumijevamo se na engleskom, ali ne govore njemački jezik. I to je sasvim normalno. Sad bih želio da pozdravim prijatelje i da ih spomenem, da se zna ko su, koji su mi valjali, koji su mi rekli kako je to u stvari u svijetu i koji su mi otvorili oči u ovim mojim godinama, jel? To su momak koji je radio sa mnom u Donjem Vakfu, Hamza Silajđija. On je trenutno sad u Švicarskoj, živi tamo, radi i hvala Bogu dragom, pa je tako. Lijep pozdrav za tebe, moj brate. Harsu Tasliđanu, koji je blizu Minhena, u Mosburgu. On mi je strašno otvorio oči, iako sam znao kakva je situacija, ali drugačije je to kad se dođe u tu priliku da čovjek svojim očima nešto vidi, pogotovo sa zrelijim razmišljanjem. On mi je otvorio oči i pomogao 2016. kad sam u septembru bio kod njega 15 dana na odmor. Hars Kurću, mom lijepom bratu, moram se zahvaliti mnogo. Prvo zato što mi je čovjek govorio kako je živjeti ovamo i istog razloga i što mi je jako puno pomogao vezano na temu kad sam ja trebao u stvari gledati da li ja mogu produžiti vizu, šta ja trebam uraditi, u koju ustanovu trebam otići. Momak je do 4 ujutru, pa i pola 5 je bilo, tražio na internetu šta ja trebam uraditi, gdje trebam otići, kome se trebam javiti i da saznam informacije da li je to moguće ili nije moguće. Mnogo te voli, brat, ti nikad ne zaboravi to. Svom kumu, od svih ljudi možda i najviši. Izvinjavam se, malo sam postao emotivan. Jednostavno, postoje ti neki dobri ljudi u životu koji nekim svojim postupcima naprave nešto i čitavi život mi pamtimo. To su ta djela koja trebaju da definišu nas. To su ta djela koja trebaju da nas vode u životu i tako treba da uvijek budemo. Da li bili u situaciji ili ne bili u situaciji, moramo se truditi da budemo. Da pomognemo drugima, da budemo tu za druge i jednostavno tako je. Ti ljudi su mi strašno valjali.
i mislim da im nikad to nije zaboraviti. Postoji još jedna osoba koja mi isto tako govorila za to, međutim, ta osoba će ostati mala slatka tajna. Ona dobro zna ko je ta osoba i od srca joj se zahvaljujem. Šta još reći? Svako pitanje, svaki komentar, svaku sugestiju, bilo šta da imate, slobodno ostavite u komentarima. Ja ću se potruditi stvarno da odgovorim svima. Bilo šta da imate da pitate vezano za temu. Ovo je moj neki drugi, treći video na bosanskom jeziku, ja mislim, koji sam napravio vezano baš ovako ciljano za YouTube i za Instagram. Nadam se da sam nekim ljudima pomogao, da sam im otvorio oči u stvari kako je to. Ako trebate više savjeta, šta, kako, gdje, kuda, slobodno pitajte, nije nikakav problem, odgovorit ću na to. Ja, ako iko mogu vas ja uputiti, zato što sam ja poprilično onako snalažljiv u životu i uvijek se nekako dočekam na te noge. Opet kažem, zahvaljujući svojim prijateljima, jer bez prijatelja ljudi u životu jednostavno nema ništa. Hvala vam što ste imali strpljenja, ovoliko da me trpite. Evo i sunce polako zalazi i prizor je fantastičan. Svaki dan sam zahvalan Bogu na ovome što se nalazim na ovom mjestu gdje jesam trenutno i što sam u mogućnosti da mogu raditi ono što ja volim da radim i na kraju krajeva biti plaćen za to, a i samim tim kovat neke svoje snove koje želim u budućnosti. Hodao sam strašno puno, bio sam u dosta zemalja, ali nigdje nisam osjetio tu neku slobodu kao ovdje i nigdje nisam osjetio tu sigurnost kao ovdje, što sam se uvjerio lično na svojoj koži. Eto, to bilo to. Još jedan veliki pozdrav za tebe, Mahire Sjamio, u lijepom Sarajevu. I stvarno se nadam da ćemo piti tu kafu brzo i nadam se da sam zadovoljan sa ovim videom i nadam se da nisam nešto puno veletušio, da se nisam raspao kako ti kažeš, jel? Iako malo je teško govoriti na ovu temu jer bi želio čovjek da sve kaže, a ne može jednostavno sve obuhvatiti, bar neke osnovne stvari, jel? Eto ga, ostanite dobri, budite nasmijani, budite uvijek pozitivni, nemojte biti tužni, radite na sebi, radite svaki dan na sebi da budete bolji, jednog dana će vam se to sigurno isplatiti. Moje se nekako isplaćuje, nije se još isplatilo, vrlo vjerovatno zato što ja imam puno veće ambicije, puno veće planove, ali radim na njima svaki dan i u dogledno vrijeme siguran sam da će i to doći na svoje. Nemojte odustajati od svojih snova i ostanite mi dobri. Peace.